Ponovit ću ja još jednom koja je odluka koja je doneta isključivo na molbu grada Pančeva, koju je apel grada Pančeva ka PAN transportu, koji je PAN transport usvojio. Znači, u budućem periodu od 25. novembra cena mesečne karte za studente na relaciji Pančevo-Beograd biće 3.900 dinara ukoliko u porodici imamo jednog studenta, a ukoliko su porodice sa dva ili više studenta, cena karte će biti 3.000 dinara. Zašto smo to tako uradili? Mi u našoj gradskoj odluci i cenovniku PAN transporta, kada pričamo o komunalnoj delatnosti gde grad Pančevo ima ingerenciju, ima obavezu da kontroliše, reguliše i sugeriše na taj cenovnik, imamo cene mesečnih karata za studente i đake koji su podeljeni u dve kategorije i naš predlog PAN transportu koji su oni usvojili jeste bio taj da se i na ovoj međumesnoj liniji isto tako postupi, odnosno ukoliko imamo porodice sa dva ili više studenta, oni dobiju dodatni popust na mesečnu kartu. Mi smo u prethodnih 10 dana dobili niz mailova naših sugrađana koji su bili takođe konstruktivni, sve smo ih sagledali, pročitali i analizirali. Hoću da vam kažem da nije bilo nikakvih ultimatuma od strane naših sugrađana, to su uglavnom bili konstruktivni predlozi naših sugrađana koji takođe kao i mi nose težak teret tog teškog vremena. Imali smo 2 godine borbe sa COVID-om, ukrajinsko-ruska kriza koja nije poremetila samo javni prevoz i javni saobraćaj, poremetila je sve i u našoj državi jednostavno svi zajedno nosimo ovaj teret. Ja i sada i dalje pozivam na solidarnost i na jedinstvo, a to pričam zbog toga što ćemo mi kao grad da nastavimo i dalje da se trudimo da vodimo brigu o svakom našem sugrađaninu. Ne o pojedincima i nećemo se baviti politikanstvom, politikom i nećemo nasjedati na bilo kakve političke provokacije i nećemo reagovati na politizaciju ovakvih tema. To pričam namerno iz tog razloga zato što smo mi odmah nakon konferencije koju sam ja održao ovde pre 10 dana imali najavljeno sakupljanje potpisa protiv povećanja cene karata, iako smo jasno i nedvosmisleno objasnili da ta cena karte nije nešto što je u ingerenciji grada Pančeva, da PAN transport nije monopolista na ovom poslu, mi imamo još nekoliko prevoznika koji voze na ovoj liniji, ali opet smo imali pokušaj politizacije ove teme i evo ja sam doneo neke slike koje možete da vidite. Evo ovo je jedna slika na kojoj određena politička partija sakuplja potpise za, ne znam ni šta su hteli da urade, šta da nam dostave, pošto nisu skupili uopšte nikakav broj potpisa. Naši sugrađani i naši studenti znaju da se mi odgovorno postavljamo prema svakom i da su nam svi bitni, što pokazujemo i danas, evo ovim dogovorom koji imamo. Ali evo onda što je dalje zanimljivo, evo je druga politička partija koja takođe putem društvenih mreža poziva sugrađane na nekakav protest u subotu. Ja ovim putem želim da zamolim sve naše sugrađane da ne nasedaju na ovakve stvari. Mi smo otvoreni i transparentni, vrata ove kuće su otvorena svima i ja jednostavno imam obavezu da razgovaram sa našim sugrađanima. Ne želim ovakve teme da se politizuju, ne želim da se bavimo politikanstvom, želim da uradimo konkretne stvari i da uradimo stvari koje će imati uticaj na naše sugrađane, kao što možete da vidite što smo uradili danas. Pored ovoga, pored ovih cena koje se odnose na mesečne karte na relaciji Pančevo i Beograd za studente, ja sam pre 10 dana najavio da će grad Pančevo da nastavi da regresira studente koji su redovni studenti, prvi put upisuju godinu studija, nemaju dom, ne koriste državne kredite i državne stipendije ili bilo koji drugi vid državne pomoći pri studiranju. Grad Pančevo će vrlo brzo raspisati konkurs za regresiranje prevoza studenta i ono što danas mogu da vam najavim jeste da će svaki student koji bude ispunio ove kriterijume od grada Pančeva od januara 2023. godine dobijati 2.000 dinara na svoj račun. Namerno kažem na svoj račun zato što grad Pančevo neće regresirati ni jedno privatno preduzeće. Mi regresiramo naše studente koji su studenti. I to znači da studenti, da ukoliko je porodica koja ima 2 ili više studenta, će imati opterećenje cene mesečne karte od svega 1.000 dinara po studentu. Oni koji imaju jednog studenta, to će biti 1.900 dinara po studentu. Tako da mi danas dođemo na to da ćemo imati cenu čak i jeftiniju nego što je bila cena, obzirom da je bila
2450 dinara, regres je do sada bio 720 dinara mesečno. Znači, došli smo do toga da u principu, možda ajde lapsus, neće biti jeftinije, ali bit će tu negde na tom nivou. I to je ono što grad Pančevo radi, to su mere socijalne politike prema našim sugrađanima. A politika i politikanstvo su stvari koje nas ne zanimaju. Nas zanimaju svi sugrađani podjednako, a ja ću da se sada nadovežem opet sa ovom slikom i strankom koja sakuplja potpise da se cena mesečne karte, da mi utičemo na prevoznike i da se mešamo u njihovo poslovanje, stranka koja takođe poziva na ponovno uspostavljanje Beovoza. A pozivaju na uspostavljanje Beovoza kad su ga oni ukinuli. Beovoz je ukinut 2010. godine. 2010. godine je gradom Beogradom upravljao Dragan Đilas, koji je tada, formirajući BG voz, Pančevo i Pančevca, ostavio bez Beovoza. Ali mi ćemo to promeniti. Ali ono što javnost treba da zna, nikakva prašina se nije digla zbog ove teme. Grad Pančevo ozbiljno i odgovorno pristupa svakoj temi i tako ozbiljno i odgovorno pristupa i ovoj temi uspostavljanja železničkog saobraćaja u našem gradu. Odnosno železničkog saobraćaja između našeg grada i grada Beograda. Ono što treba da znate da uspostavljanje železničkog saobraćaja između dve jedinice lokalne samouprave ima neke svoje određene zakonske okvire i mi ćemo unutar tih zakonskih okvira da se uklopimo i ja se nadam da ćemo vrlo brzo imati uspostavljenu liniju nečega što sam ja i više puta sa skupštinske govornice najavio, što će se u budućnosti zvati PAN voz. Beovoz, nažalost, više ne postoji. BG voz, koji funkcioniše na teritoriji jedinice lokalne samouprave glavnog grada Beograda, je nešto što, nažalost, studijom koju smo radili, a koju pominju kao neku studiju koja je rađena kako bi zamazali oči nekome, nemoguće da uđe na teritoriju grada Pančeva, teoretski možda i da, praktično ne, ali ono što smo mi sa partnerima iz Srbija voza uspeli da dogovorimo jeste da u budućnosti oformimo PAN voz, koji će biti pančevački voz, koji će voziti na relaciji Pančevo-Vojlovica do Beograda preko Dunava, vidjet ćemo kakva će biti krajnja ponuda infrastrukture železnice. Mi se nadamo da ćemo uspeti da dođemo do Prokopa. U samom početku bi bili zadovoljni da dođemo do Dunav stanice, odnosno do perona koji se nalazi na Dunav stanici, ali u svakom slučaju u budućnosti ćemo se truditi da taj železnički saobraćaj bude i češći i da ga bude što više, kako bi svim našim sugrađanima omogućili lakši transport do Beograda, da izbegnu gužve koje su prisutne u drumskom saobraćaju. To je nešto na čemu mi radimo već godinama unazad i nešto što se nadam da ćemo uspeti, ja ću reći, tokom 2023. godine, iako je direktor Srbija voza rekao u nedeljama, ali je takođe stavio jednu ogradu i molit ću vas da prenesete tačno, pojedini portali su preneli to da je rečeno u narednim nedeljama, čovek jako lepo objasnio da će se to desiti u nedeljama, čim razrešimo pravna pitanja, da će krenuti da funkcioniše i PAN voz od Pančeva Vojlovice ka Beogradu. Želim da iskoristim ovu priliku da tu završim svoje izlaganje, da vama ostavim prostor za pitanja, da apelujem na sve sugrađane još jednom da ne nasedaju na političke pozive, da ne nasedaju na politikanstvo, da dolaze na bilo kakve proteste, na bilo šta što ima veze sa politikom, a nije u njihovom interesu, jer mi evo i ovim delom danas i dobrim razgovorom, konstruktivnim sa našim privatnim partnerom, radimo sve ono što je u interesu naših sugrađana. Hvala vam svima još jednom što ste došli, stojimo na raspolaganju gospodin Savičić i ja za sva vaša pitanja.